manje ke still silalele yena simzwile lento ayidingayo ezweni lakhe umuntu ngeke umlwise ezweni lakhe silalele simzwile siyaguduka ke manje ungizwe ufunani usilandelelani ufuna imphefumulo zethu noma ufuna igazi lethu yini umuntu membulele mhlambe noma mase bajwayele ukubulala Shasha jovethi urosesibona shazo nalela zomela ukuthi sikhuze zomela ukuthi lesi ikhulume singayimbengcezi sikhulume nithi iqonde nje straight ukuthi lento eyenziwa ungizwe bakhala kufanele abantu bokufika ungizwe is totally wrong. I don't care uma ubuthi mhlawumbe uzama ukuhambisana naye but uma ukuthi uyakwazi umuntu okwaziyo ukusebenzisa umqondo is fine abantu ke bokufika ke sebetsheliwe ukuthi abahambe yes okay right bahamba baqoqana ndawana thizeni yes awasha nado mhla ka-30 likhunwa ngayo abantu busy bazama ukukhuluma no-president wabo ukuthi abasize phela abalethe amabhasi bayahamba then boom ungizwe uyaqhamuka uyakubona that is totally wrong I must say that is totally wrong besingekho isidingo salento eyenziwa ungizwe uma uthi futhi ameseka ayi khonto wrong ngawo bekade singekho nje isidimo sokuthi uya ebantwini abavele belungela ukuhamba forward badinwe kufanele phela at the end of the day hayi bafethu asina angeke sibathise nathi bayizilwane bonke ngandlela nje fethu nje yes bavume balibahamba which is a very good thing abaye basagoloza abanye ama-Nigeria ama-Nigeria wabone wena ethi ayagoduka mangilane kabi kube kuyibona abantu abasinikeza into eyangedakamiswa ngokudayisisa umzimba nento eningi so why laba abazobe bethobela umthetho but still sibalandele for what I totally disagree nale things with ungizwe bakhala kufanele nalabantu bokufika no guys come on mase nje belungela ukuthi bahamba bafethu musaniphelwe kwispace lapho khona besalindele khona ukuthi okay siyahamba manje for what sexually into ezizokwenziwa manje cause baningi abantu ziningi indawo fanele labe kugcwele ihillbro nobakhumbuza not ukuthi ni ebantwini abavele sebe sarendile for what